Be Plaza, you can never resist. Your telephone number is 0243 118500. 0243 118500. Be Plaza Hotel. Buku and Sakura Nwababada and your sleeping tablet. Be Plaza. Be Plaza. Come there, enjoy yourself. You can't resist. Acrobato, I will enjoy the place. Thank you very much. Bafana kama sama mami, bafana di masama mami, bafana tuminyarewa, na wa mama wadi ya shutrai, usisi ya uya, bafana eba mischa, monoria, sasa brena maya ume, bafana eba mischa, handi basi, bafana eba mischa, abiye duro mujata, bafana eba kapso, uno kapsos na uno mischa, bafana open phone and number feed me die and what you be at me number now Ubenya Bafan Mr. and the capsules or my baby a tonu pabia. Those upon Fred Bafan so I can send what 0553511501 or 0208233058. Bafan Ujidia Jonkwan. Say dear, me fear higher them. Me kuna your best man. Say dear, mania jampa. Esa ne best man capsules a mensakano. Enye hini haba mani ndu tempa pabi. Ene dia best man capsule. Ente free neko. Best man capsules inti. Emema nyina ye free. Say yes is yadi. Your best man capsule. Say bema wa hu odi abafo. Ana wanya premature ejaculation. Best man. Say your low sperm count. Ana bema ontime nyuso yi. Prostate cancer. Ana syphilis ne gonorrhea. Enamu yare bia. Oh, best man. Ne ba testicular cancer. Ena penile cancer. Best man capsules. To us yesesia. Enti member ye free. Best man capsules. Do papa. Is Chad Herbal Center. Omosuhum Hansa Street. And the best man capsules. Abajaso. Enti we ye bema. Entra homa ya diemu bia. Enu nyada. Oba Adwuma. Ama oyama omo. Said ya medie eji chimiswe. Ubanya biato. Awa baby eton rubia. Ekoko, Wuskobi Pharmacy, BB Chemicals, Ebenezer Chemical Shop, Hillside Pharmacy, Fab Drugstore, Empire So, ASM Pharmacy, Eninam Agboko Drugstore, Achimordan, LB Amwafu, Ochiniba Drugstore, Amwafu Drugstore, Tumesi Drugstore, Kennedy Drugstore, Kofisco Drugstore, Anafi, Always Drugstore, Kade Martin Kumi Drugstore, New Abrim, Hotness Chemical Shop, Koforidia, Gapsin Pharmacy, and Delight Pharmacy, Accra, Case Walk Herba, Kumasi, Polinak Herba, and now to phone friend 020-8288-099. Best man capsules. You marry my yet. Aha, Nika, wakano ho. Hey, ofo wasi, enanso be badasem. Kwa kumisi mi mudi ya mi. Ah, bisa. Atuadi bisantimenya kwa ine. Hey, bra. Nyabutre. Yenko bisa nyame heba clinic. Eya yarisa bia sronko a. Ho. Omu afidia okwa wonsai na de atoso. Ebe kire yade woni paduanu na. Na odia wasan kire wanu aduru. Bisa nyame heba clinic. Umuni kokwa ama okwa minim kwa sade. Na de manyaw. What you contomlem no? Yanko say yes stroke, diabetes, cocoa. Enam yade bia. Say gonorrhea, syphilis, HIV. Eno kra de otenete ebe yon. Bisa nyame heba clinic. Obemu aduru tu asese ta. Na mo a etwe omo so no. Owaduru ebe yini napie. Yade ontumi sa kwata. Ena achacha asa. Diake na suabra. Bisa nyame heba clinic. How to betwa. Na de kra ne say oba ono ma card, folder. Ena say obehu dokota. Ni na ye kwa. Ye njo hwe. Enfidi adu be fam ni na so untua bibia. Ye hian so kuta 50 Ghana. Ana 1 million 100 cedis. Ni amondro say tam. Me pacho hwemache kwan e wa chimda. Quarters. Usi ya bisa kwadampo. Ye be cho ba bisa nyame heba clinic wo. Ana fre dokota pani e wo 0544 127 709. Ana say 0246 824 135. Bisa nyame heba clinic. Bisa nyame na obejo so basin abro ma nanonda say ya Unya me say no yale yo me di na chie me nya yale sam ye papa bi obetumi ahwe ni mogam atu ni yale na sema want to Divine Victory Hospital Franka amoso defo na say me ya de ya me moa me hu ya na me titifia wa hu eye Divine Victory Hospital for na wonom ehwe mi o kokwa wonom a abefo kwayon befa so adanda wo ma yade na hyerom atu afru ni padua mu no enwanwa OPD scanning machines a wodro theater na fe so your pimfo na wo kwa ye se ne be danda wo na tenanta no wafa mu se pro
hu ultramodern sound machines emergency ward wo ho laboratory wo ho pharmacy wo ho no enduro abomu masebe Divine Victory Hospital wonom ede doctor wanwanso bi aba surgery ahudro nyina da woye se bibi ato wo yafunumu na wo hia operation tentam so ni nyina obeye hernia fibroid ni nyina da woye wonom ewo private ward a wonkwa obeda hodom na waje wayarehwe ope ayarehwe ewo fie nso a wonom ebeba mamiliki fila bi nkirewe wo ye opemfo na wo be wuwie a ye chewade bebre adokitafo ne nurse fo nso animu te na environment no krampo saw yade Any mama kwaji bisia bi na me fam na meta akiri. Ho na wamoje national health insurance entitumuda Eno kire mo machi kwa why. wonom ewo morning star kwantempones wachemu da ha ya Na me nya telephone number bi am from 0205 040 893 0202 171 044 Divine Victory Hospital Jare Bejane Minuanum akuafo yemammo ani adwuma o enchei efri Jakwako Enterprise eko ede makuafo nyina Jakwako se we kofa bai enti wade manual seed planter machine ede free amanane ede aba enti wana woye kuadwuma bi tse enkate adua emo enkruma bro kakumba anase aduade de bi adua ne fombia manual seed planter machine ebedua de ama wa ho so kra ewo simakoto bi entem na bebo ho ban so efri sisiade efise enhu hia so bekuntum ansan wadua sa aduadade okuani a woye amufuo na adu pepenso a pesa woten Jakwako se branche na oma motorized rice harvester na faten asundwem kra na nijisem kra no se wasa wo net ho a obetimi de abo emo no ho ban se de beya enoma anasa aboa bia entimi ense eye amufuo na waye no Jakwako asan awoso no biem entimi nuanom a moye kokufu na mo pese koku no eso eye pi na aba no so eye akese no bra beje koku set buffalo super asita star gali yara sasira koku aduane MPK fertilizer banjo 40 enu endu ahodo pi na eba beboa ayi akate ate isa koko anonom afiri ho na nupa nyina so Cocoa Research Institute of Ghana ene Ghana Cocoa Board age atum bra na ene ebidi kaso bom a efa planting for food and jobs ho na mfasode pi ewo yesan ewo manual fertilizer applicator machine so ewo ho entiminu anu ma pesa mde fertilizer egu mu fudie asiam de yemu dwumadie beje manual fertilizer applicator machine na mfasode ewo mbebre Jakwako Enterprise bra na wo maun aba ye di dua eye entos moko jene ene ahodo bebrebe yesan wo asekan wo ho afidie kafokafo volunteer boot ene fidie ahodo bebrebe Jakwako Enterprise wo new edibiase obehu ye wo Ghana